8% populasi global pernah alami ini. Dalam budaya Melayu dipanggil kena tindih. Kajian sains tunjuk ia dikaitkan dengan sleep deprivation, tidur menghadap atas dan gangguan anxiety. Cara nak atasi perkara ini adalah tidur mencukupi 7 hingga 9 jam, konsisten dengan waktu tidur, elak tidur menghadap atas, urus stres dan anxiety dan jumpa doktor. Stres 60% kes, anxiety disorder, depression, ubat-ubatan tertentu, terlalu banyak kafein atau kondisi kesihatan macam chronic pain. Insomnia bukan sekadar tak boleh tidur, ia rewire otak kita. Kajian neuroimaging tunjuk hyperarousal dalam bahagian otak yang kawal emosi dan stres. Dan cara atasinya adalah CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Gold standard treatment, sleep hygiene, no screen 1 jam sebelum tidur, relaxation techniques, meditation dan exercise tapi bukan sebelum tidur. Genetik, kurang tidur, fever, certain medications, sleep apnea atau stres ekstrim, 4% orang dewasa dan 17% kanak-kanak sleepwalk dan ada kes orang drive kereta, masak, bahkan commit crimes masa sleepwalking didokumented dalam mahkamah. Ini berlaku dalam deep non-REM sleep stage 3 hingga 4. Sebahagian otak bangun iaitu motor cortex tapi bahagian yang kawal judgement dan memori masih tidur. Ini kenapa orang tak ingat apa mereka buat. Cara atasinya adalah keselamatan. Kunci pintu, alarm, remove objek tajam. Jangan kejutkan but guide mereka balik ke katil. Maintain sleep schedule. Treat underlying sleep apnea kalau ada dan buat medication benzodiazepines untuk severe cases. 20% kemalangan jalan raya yang fatal. Satu kajian tunjuk medical interns yang kerja 24 jam shift alami microsleep setiap 1.5 minit. Drivers yang kurang tidur 6 kali lebih berisiko aksiden berbanding yang mabuk. Bila otak desperate untuk rehat, dia ambil power naps 1 hingga 30 saat tanpa kita sedar. EEG studies tunjuk masa microsleep, brainwaves suddenly shift ke sleep pattern walaupun mata terbuka. Reaction time drop drastically, sama macam drunk driving. Jadi kita perlu, tidur cukup adalah satu-satunya solution. Power nap 15 hingga 20 minit kalau mengantuk, pull over kalau driving dan rasa ngantuk. Caffeine hanya temporary fix, bukan substitute untuk tidur, dan bright light exposure untuk stay alert temporarily. Kurang tidur 1 jam sehari sama dengan kehilangan 1 tahun produktiviti dalam masa 30 tahun. Rekod dunia tanpa tidur 11 hari dan orang tu alami hallucinations, paranoia dan hampir rosak otak permanently. Selepas 24 jam tanpa tidur, cognitive function sama dengan BAC 0.10%, legally drunk. Kurang tidur chronic suppress immune system 70%, tingkatkan risiko Alzheimer's, otak tak clear toxins tanpa deep sleep dan boleh sebabkan weight gain, hormon leptin dan ghrelin jadi haywire. So adults perlu 7 hingga 9 jam, teens 8 hingga 10 jam. Prioritize sleep macam appointment penting. Create sleep conducive environment macam gelap, sejuk, senyap dan no compromise. Tidur bukan pilihan, ia keperluan biological. Orang yang alami night terrors tak ingat apa-apa masa bangun. 40% kanak-kanak umur 4 hingga 12 tahun pernah alami. Boleh berlangsung hingga 45 minit. Sistem nervous system tiba-tiba fire up sebabkan fear response tanpa actual dream content. MRI scans tunjuk overactivation. Ini kerana biasanya hilang dengan usia. Jangan cuba kejutkan. Ensure safety. Maintain regular sleep schedule. Reduce stress before bedtime dan schedule awakening technique. 70% orang alami ini, completely normal. Tapi kalau terlalu kerap, boleh cause anxiety about sleep dan create insomnia cycle. Caffeine overload, exercise terlalu dekat dengan bedtime, stres atau kurang tidur. Saintis percaya ia refleks dari zaman primitif, otak misinterpret muscle relaxation sebagai falling dan trigger jerk untuk save kita. Kita perlu cut caffeine lepas 2 petang, exercise pagi atau petang bukan malam, magnesium supplement, progressive muscle relaxation sebelum tidur dan reduce screen time sebelum tidur. Bedbug infestations meningkat 500% dalam 20 tahun lepas globally. Satu betina boleh lay 500 eggs dalam lifetime. Bite mereka boleh cause allergic reactions, secondary skin infections dan psychological trauma. So kita kena sentiasa check mattress seams, bed frames, vacuum frequently, seal cracks dalam furniture, heat treatment dan check luggage lepas travel, plastic mattress covers. 1 bilion orang globally ada sleep apnea. 80% tak diagnose. Severe cases stop breathing 30 lebih kali sejam. Setiap apnea event drop oxygen level. Imagine kena choke berkali-kali setiap malam. Airway blockage, tisu lebih dalam throat, obesity, 60 hingga 70% kes, large tonsils atau structural issues. Risk stroke naik 4 kali, heart attack 3 kali, diabetes 2,5 kali, depression 5 kali, weight loss, positional therapy, oral appliances surgery untuk structural issues. Avoid alcohol dan sedative sebelum tidur.
55% orang pernah experience lucid dream sekali dalam hidup, 23% monthly. Brain scans tunjuk frontal cortex activate semasa lucid dreams, unlike normal dreams. Hybrid state antara REM sleep dan wakefulness. Ada therapeutic potential untuk PTSD dan recurring nightmares. Ini dapat creative problem solving dan skill practice, overcome nightmares, tambah creativity, tapi ia akan meningkatkan risiko sleep paralysis, boleh disrupt REM sleep quality, reality confusion, rare, dream addiction.